Tina Marić, Tomislav Prpić i Jana Tomić. Vi ste studenti socijalne pedagogije s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Dobro jutro, dobro nam došli. Inače, vaša profesorica, doktorica Irma Kovčov-Vukadin, upravo s vašeg fakulteta, predstavila ovih dana rezultate prvog istraživanja kvalitete života studenata. Kao što sami vidite, poštovani gledatelji, naši studenti su umorni, u lošoj kondiciji, polovica ih puši, neki od njih piju tablete za smirenje, a sve skupa su vrlo zadovoljni svojim životom, pa ćemo malo o tome istraživanju više saznati iz prve ruke. Ajmo redom, da vidim sad kom je najumorniji. Martina, zašto ste umorni, iscrpljeni i takvi? Pa ja osobno i nisam baš umorna i iscrpljena, a po pitanju zašto su drugi studenti umorni i iscrpljeni, mislim da je to najviše zbog nedostatka vremena, zbog nekakve organizacije fakultetskih obaveza, rasporeda predavanja i nekakvih rupa koje se mogu pojaviti u tom rasporedu. Što bi trebalo na fakultetima promijeniti da studentima bude bolje? Pa recimo fakulteti bi mogli promijeniti to da na bolji način organiziraju predavanja, dakle upravo da smanje te rupe između predavanja. Dakle, jer recimo ako sad gledate, mi možemo imati 3 predavanja, znači 2 rupe od recimo 2 do 3 sata, što znači da ste vi cijeli dan na fakultetu, tako da recimo trebalo bi se bolje organizirati predavanja. I recimo još bi fakulteti mogli napraviti to da rade na promociji zapravo već postojećih nekih edukacija, radionica koje pomažu studentima pri organiziranju njihovog slobodnog vremena i recimo nošenju sa stresom, kako ne bi dakle bili umorni, pospani, iscrpljeni i slično. Kako je lijepo vidjeti ovako mlade ljude vesele i nasmijene, a kažu da se teško probuditi ranom zorom. Jana, piše da 35% vaših kolega se ne druži s prijateljima. Imate li studenti vi privatan život? Imate li prijatelja ili je to neka greška? Da, pa mi smo to baš komentirali jučer. Zapravo riječ je o 35% studenta koji se svakodnevno druže s prijateljima i još je tu 40% studenta koji se nekoliko puta tjedno druže, što je zapravo već 70% studenta koji imaju društveni život preko tjedna. Tako da ova brojka baš je malo prenapuhana i nekako senzacionalistički prenesena u medijima. Trebalo bi to biti najljepše doba studentsko, nego kad se sjetimo našeg studiranja, pa to je... Puno smo se družili, a malo smo bili na fakultetu, odnosno onoliko koliko je trebalo. E sad, kako je s ovim bolonjskim procesom, naravno da su došle neke izmjene od našeg doba studiranja do vašeg, kako je sa ispitima, jesu li oni stresni, skupljanje bodova i slične stvari, ili vas ipak malo rasteretilo ovaj sistem polaganja ispita kroz kolokvije? Pa, teško je usporediti zato što mi smo samo u ovom sustavu, nismo bili u prethodnom, ali po mom mišljenju je možda čak stresnije iz tog razloga što mi uz kolokvije još uvijek imamo ispit, a kolokvije podrazumijevaju nekakvo kontinuirano učenje tijekom akademske godine, dok ispiti podrazumijevaju veću slobodu u organiziranju vremena jer imamo samo taj zadnji ispit na kraju godine. Znači, vi se družite tijekom cijele godine kao da je srednja škola, u stvari. Pa da. Skoro tako, je. Da. Tomislave, reci mi, molim te, budućnost u vašoj profesiji, strahujete li vi studenti o zapošljavanju, razgovarate li o zapošljavanju? Konkretno, recimo mi sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta se ne bojimo, zato što znamo da smo jedno od deficitarnih zanimanja, tako da ćemo vjerojatno naći posao kad završimo fakultet, ali sigurno da neki studenti strahuju da li će po završetku fakulteta odmah naći posao. Ostajete u Hrvatskoj? A to još ne znam. Saznaćemo. Vidjet ćemo. Za koju godinu. Možda da kažemo što je to što vi studirate. Znamo da postoji socijalni rad, znamo da postoji pedagogija, ali vi studirate socijalnu pedagogiju, pa mnogi to nekako brkaju. Pa socijalni pedagozi se bave s problemima u ponašanju. To je sad širok spektar i zapravo bavimo se djecom, mladima i odraslima i nekako možda će biti najlakše ako navedem mjesta na kojima se zapošljavamo. To su odgojne ustanove, odgojni domovi, dječji domovi, škole. A što se tiče područja rada s odraslima, to su zatvori, kaznionice, psihijatrijske bolnice, čak sudovi, tako da nas ima svugdje. A nekako što nas razlikuje je vjerojatno to što mi smo ipak nekakav multidisciplinarni pristup. Znači, koristimo se znanjima i psihologije, i sociologije, i socijalnog rada, ali opet nekako na svoj način. Karmela, dobro je, nisu nas nabrali. Ima vas i u udruzi, još samo da to kažemo, studenta socijalne
pedagogije? Da. Udrugu smo osnovali ove godine u 6. mjesecu i svi troje smo članovi i to zapravo govori o našem volonterskom angažmanu, dok u rezultatima istraživanja je volontiranje jako loše stojeće. Znači preko 60% nikad uopće nije volontiralo. Kod nas na faksu studenti su dosta volonterski orijentirani i prevladava tako neka klima gdje se podržava volonterstvo. Tako da i mi smo osnovali svoju udrugu i unutar nje smo aktivni. Kako smo dobro izabrali studente za primjer svima. Bravo, sve pohvale. Jeste li na kraju možda našeg razgovora optimistični i pesimistični za ove vama? Pa ne znam, ja sam konkretno optimističan, a sad ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati nadalje, tako da ono... Ja se nadam da se neće promijeniti. Jana, ti? Pa ja bih rekla u skorije vrijeme malo više pesimistično, ali za nekako gledam dalju budućnost optimistično. Želimo vam puno uspjeha, dobre rezultate, brz završetak studija i naravno puno dobre zabave, jer kako rekao smo, ovo je nekako najljepše doba mi se čini u životu, a studenti su uvijek bili pokretačka snaga svih dobrih promjena, pa se nadamo da će evo i vaša generacija to napraviti. Što se tiče sveučilišta Slavonski Brod zamisli, postojala je već dugo ideja da Slavonski Brod postane sveučilišni grad i sad je ta ideja korak bliže realizaciji. Ja, pa onda bi Đakova sigurno skočila i do Slavonskog Broda da je bilo prilike.